mu namwe abanyeshuri muterane hano mwaramutse. Nyakubahwa Minisitiri, tubaye ikaze kuri PTS Range Ground ahagiye kubera shooting demonstration. Of Police Safari Ndayizeye abandi School Range Master. Nyakubahwa Minisitiri, abanyeshuri bagiye kutwereka amwe mu masomo bize kubijyanye n'ubumenyi ku mbunda skill at arms, tugezwaho n'itsinda rigizwe n'abanyeshuri 53 barimo ab'igitsina gore 10 n'igitsina gabo 43. Iyi demo ikubiye mu bice bibiri ari byo operation shooting demo, MD shooting, shooting under stress, emergency reload style, tactical reload style, transition shooting style, ndetse nyuma hakaza abandi atugezeho uko demonstration igiye kugenda. Morning sir. Guest of honor sir, I am recruit Wanyagasani Mustafa, operation shooting and rescue operation demo commander. Guest of honor sir, allow me to brief you the sequence of operation shooting and rescue operation demo. Team commanders, sir, come forward. Commanders, introduce yourselves. Sir! Recruit Suleimana Elisa. Team Commander, Team 1. Sir! Recruit Butera David. Team Commander, Team 2. Sir! Recruit Yuan Shaka Obadia. Team Command, Team 3. Sir! Recruit Nairo Frank. Team Commander, Team 4. Sir! Recruit Nabashimana Tones, Team Commander, Team 5. Sir! Recruit Zaramba Joseph, Team Commander, Team 6. Sir! Recruit Aizara Josiane. Team Commander, Team 7. Sir! Recruit Lubibasani, Team Commander, Team 8. Sir! Recruit Inat Kimanga, Team Commander, Team 9. Sir! Recruit Sigay Junior, Team Commander, Team 10. Terrorist image under stress. Clear? Noted the sir! Team commander, Team 3. Sir! Task. Shoot terrorist image using emergency road style. Clear? Noted, sir. Team commander, Team 4. Sir! Task. Shoot terrorist image using tactical reload style. Clear? Noted the sir! Team commander, Team 5. Sir! Task. Shoot firing parade using transitional shooting style. Clear? Noted the sir! Team commander, Team 6. Sir! Task. Shoot firing parade using rifles. Clear? Noted the sir! Team commander, Team 7. Sir! Task. Shoot firing parade using pistol. Clear? Noted, sir. Team commander, Team 8. Sir! Task. Shoot balloon under command. Clear? Noted sir! Team commander, Team 9. Sir! Task. Conduct rescue operation. Clear? Noted the sir! Commander, Team 10. Sir! Task. Shoot target and open crossing key message. Clear? Noted sir! Team commanders. Sir! Any question? No question, sir! Guest of honor, sir. This marks the end of operation shooting and rescue operation demo. Team commanders, back to your position. Nyakubahwa Minisitiri, hagiye gukurikiraho itsinda rya kabiri rigizwe n'abanyeshuri 4
barasa icyo twita shooting under stress. Barakoresha imbunda yo mu bwoko bwa short automatic rifle type 97. Barasira muri metero 20 uvuye kuri target. Barasa bahagaze nkuko mubireba, bafite inzitizi kugira ngo bagere ku ntego bari buraseho. Barirukanka metero 320 bakoresheje igihe kingana n'iminota 2. Udufuka bateruye mu ntoki turapima twose 10. Aho bagiye kugera bagiye gukora push ups buri muntu 10. Amapine bikoreye barajyana bayageze aho bari babiri uvuye kuri target. Buri muntu afite target imwe. Ibyo bakora batojwe babikora vuba. Babiri uvuye kuri buri target barakoresha imbunda mu bwoko bwa AK47. Buri target igenewe amasasu 2. Barasa bagenda haya bageze amasasu yabashiranye barahindura vuba. Hakurikiyeho itsinda rya 4 rigizwe n'abanyeshuri 4 bararasa terrorist image. Urundi ruhande AK47 buri target igenewe amasasu 2. Nabo bararasa bahagaze kandi bagenda. Agahindura magazine ako kanya agakomeza akigira imbere kurasa umwanzi. Ibyo byose bikorwa mu gihe kitarenze amasegonda 7. Hari abageze bagiye muri cover bahindure magazine bashyireho indi iriho amasasu. Barakoze. Hakurikiyeho itsinda rya 5 rigizwe n'abanyeshuri 4 bari bukore icyo twita transition shoot na metero 7. Barakoresha imbunda ebyiri zo mu bwoko bwa short automatic type 97 na pistol NP22. Buri target igenewe amasasu 2. Barasa target z'umutuku zirimo hari hagati. Iyo style bakoresha ni igihe umupolisi arasa arimo arahinduranya imbunda ava ku mbunda ntoya nini ajya ku ntoya bitewe n'aho ageze. Barakoze.
Hakurikiyeho itsinda rya gatatu. Buri plate igenewe amasasu abiri. Barasira muri metero 35 uvuye kuri target. Bose bararasa bapfukamye. Barakoze. Hakurikiyeho itsinda rya karindwi rigizwe n'abanyeshuri batanu. Nanone nabo bararasa target ziva foreign plate. Barashyira muri metero 7 uvuye kuri target. Barakoresha imbunda yo mu bwoko bwa pistol za Stava CZ triple. Barakoze. Hakurikiyeho itsinda rya munani igizwe n'abanyeshuri babiri bagiye kurasa izi balloons tureba imbere. Barakoresha imbunda ya pistol za Stava CZ 999. Bararasira muri metero 7 uvuye kuri target. Abari kumwe n'umuyobozi umuyobora azajya arasa ibara amweretse. Arakoze. Hakurikiyeho itsinda igizwe n'abanyeshuri tubita block team. Bagizwe n'amatsinda abiri bagenda begera inzu irimo ba terrorist kugira ngo umuntu bashimutiyemo babashe kumukuramo. Uko mubibona bagenda gahoro kugira ngo barinde bagera ku nzu nta muntu ubashije kubumva. Hagiyeho irindi tsinda twita assault team. Naryo rigenda buhoro bafite ibyangombwa byose bari bwifashishe kugira ngo babashe kurokora umuntu uri muri iriya nzu. Hari abageze bisaba ubwitonzi, ubushishozi ndetse no kugenda gake kugira ngo bagere kuri iriya nzu. Uko mubibona barihuta cyane, urugi bararumena, baturitsa grenade.
abantu basanzwe n'abateruri barasa bahite bakuramo umuntu urimo bamuzane vuba vuba. Nguwo umuntu bari barashimutiye muri iriya nzu bamukuyemo. Hakurikiyeho itsinda rya 10 ari naryo rya nyuma rigizwe n'abanyeshuri 6 barakoresha imbunda yo mu bwoko bwa AK-47. Nyakubahwa Minisitiri, umuhango wari uduteranyije hano urahumuje.
Thank you, Gaston Bonata. Permission to carry on. bashobora kwifashisha burira mu gihe urwego rwabugenewe rushobora kuba zabugenewe zigahari mu gihe hari teroriste ndende bakabasha kuba bakurira abari abahungu gusa mubona hariho n'abakobwa bose barafatanya. basaza mubamuke namwe mutatumiza karumani ngo tube tu ese bambukije bworo zari kavana odrufese wasanga wa wundi yagufasha burari meze bitase ya konga muri polisi wabyambukije kuri incuro ndahombye gende wa mufanda randa shiri Quando veterano tangaza, urabona fata urabona kuko komeza ibintu fata nasoi osha
على يمي
wanakosa ile